established at different locations of the hill states of the northeast. Jadi associate professor Buan Program Central University, ada college apa ada punya CPTS no. Dari CPTS lah orang universiti itu macam kali college ni apa lagi sini. Dan apa yang dia ini dan lain. And along with me, Dr. Mahesh Tangli, she is assistant professor in extension education, and Dr. Abhishek Gora, he is the assistant professor in crop protection. Before I start, I would like to thank you, President Sir, Dr. Anoni Alfred, and BACHAO Sir, Naomi Sir, for inviting us and providing the platform to interact with you and all the distinguished dignitaries and beloved honors. I welcome all of you in this session from core of heart and from the on behalf of Central Agriculture University. Hari mentah ini Dr. Abhishek ya penyokong hai saya ini dalam tadi Dr. Mahesh ini dia asal profesor, bagi Dr. Abhishek Gauraru berada di asal profesor ini berapa universiti sendiri. Jadi saya sudah ke Pangru, lalu musim ini yang kita ada dalam tadi, kita sudah dalam ini kan dia program masih.